May pa oras labot Kapampangan. Ini kaya katamong kadinalan 72 tagalugan video ne. Pag-umpisan ko ne. Ing unang dili sangkalan. Ing sangkalan tagalugan niya. Ing mas manayunang Kapampangan tagnan. Ne. Ing kadua ayatim. Ing ayatim tagalugan niya naman. Ing mas manayunang Kapampangan ayam-yam. Ing katlo may bali tagalugan niya ini ing mas manayunang Kapampangan may pakli. Ayan. Kapat tadyang ne tagalugan niya yung tadyang ing mas manayunang Kapampangan tagyang ne kakakita itang pamiliwanan nita ing kalima pagkakakitaan talyang Tagalog ini ale ing mas manayunang Kapampangan panakitan o kaya kapanintunan na banggitan maralas kendaramdaman dapat isipan ko tayo galugan niya keng ukol ko mas manayon niya yung sabyan o kaya tunggen ne ing may butas tayo galugan niya ini ing mas manayon ng Kapampangan may busbus ne may busbus may bus ne may busbus kailangan ni isiwala tayo tang S ne may busbus may bus yung taulindili may lulong yung may lulong tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing di pasubo ne dito na mo dakala salamat ako sana sasawang manalbi ka rin kaya katamang video darake nakiagpangan mag-comment ne at siyempre pati Kapampangan tamo ipangapampangan tamo din kaya katamo nga anak din kaya katamo nga po tala pa nagalugan Kapampanganan tala dakala salamat Luid tamongan